CUKURU ya nthaka ya Christ the King IGEMBE Boys ni itithĩtie minsko yao kĩrĩ kĩgerio kĩa mwaka juju na point kĩbugu katanta inyanya inya ithatu. CUKURU ĩje igwatĩte Ûûmbani buondĩrĩ na arutwo batantatũ bari na arama ya A- ĩrĩa nĩyo ya igũrũ buru banagwata nĩ arĩa baugĩte nandĩ kĩrĩa bakwenda kĩrĩ kĩgerio kĩa mwaka juju nĩ kũgwata arama kenda gatanta kĩbugu gwĩte mwaka juju bari na point inyanya gatanta ijĩrĩ ithano kenda mũgwanja. Dennis Mugendi na Chotariria. Otandakazi ya KIMERU kuga na kuthithia ni CUKURU ya nthaka ya Christ the King IGEMBE Boys nteresi ya kimongoro gicione kya ubunge kya IGEMBE South baunite mbini na kuojuria kioneki gya kugwata minsko ya 8.2 kuma 7.4 kiri MPUMI cia kigerio gya KCSE ritumiritwe ni rwangi rwa kithomo nthigurune ya Kenya. Mucio wetu wa Christ the King katukenete sana tontu maromba metu tumbite kumona ni tontu ciana cietu mwaka wa 2022 ni marombire kugwata a mean of 8.2597 up from 7.417. Euna improvement yenema ya 0.8427. Tuomba wiki ya ciana direct to the university, that is C+ and above, ciana magana maili ma mirongo ina na mugwanja. Kuri kuguru gukunene kiri aritwa igana rimwe na mirongo itandatu na umwe uti wao kinya umwe agwete ngirindi ya C- kwinama bonde ni C gwitia inambi itigutarika Ûûmbani bwao gukirikana bumaniti na ngwataniro gatigati ka aritwa aciari arimu na bonde beye CUKURU iji ana betu ibethiritwe bari very good in discipline. I think currently we boast that it was number 1 in the entire Meru County in terms of discipline amongst the boys' school. Bibi bitu metetumba kwa attribute so much time to concentrate ke mauku na ke kuritana. IGEMBE boys ni produce notable personalities not only in Kenya but in the whole world. Na kanyaka in a very special way. Kanjo kia convey congratulations. See one of our own boy who is currently Cabinet Secretary of Agriculture, Honorable Mheshimiwa Franklin Mithika Linture. Kioneki kiao kingi kiri ni bategirwe itinine ni kwithura ni bejite ikuna rekondi ingi na kugwata mini ya 9.0 kana gwitia. We are the most improved school in the county. Na wara chief principal totongeria wara ni baba wetu itukominya in the year 2023 tukomba kuthia twina minsko 9.0 plus. Bandu batu tote mama kinya kitharu areto kwata minsko imbe ya 8.2 mbua we are close to this we are almost the second best school in the entire county. Watch this space next year bandu tutakuwa na nyinyi hapa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Dennis Mugendi, WERU TV, CUKURU ni nthaka ya Christ the King IGEMBE Boys, kimongoro wandini ya kanuni IGEMBE South, County ya Meru.